Cheza marita nkuru kukwinta mongina saitere nyakeyo igaiga Kigogi ward kitutu cha North taite kubairanira ngambi ya mono seri tukoria rero abasani bane bari bankobire abeshimiwa kuruchi nsemo tofauti taite kubatebi ngambi ya mono abantu ba media unabacha kukapcha hii event yetu ya leo unatuacha na abasani babo Jimnizo babo Kiang Vicky Brand na kina Alfi. Nataka kuambia asante sana for today. We have come to this school, tumetoka Mesaria Primary na tumekuja sasa Nyamukenye, tumekuja kusaidia watoto wa between grade 5 na grade 9 na sanitary towels because tunajua what the ladies go through during their menstrual periods. So this initiative that we have started, tunaona tutaendelea tunayo, alafu tutare chiskuru chonsi cha Kigogi ward, tuende Nyakeyo, Nyansakia, Tambacha, Nechichindi chonsi. Lakini serero ndo chega siningi atu akorre na nimeona watoto wamefurahia plus na walimu, at least tumewasaidia na sanitary pads. So we are going to come again in Kigogi ward. People should look out, should watch this space. Tutakuja. It is not the first time yenye itakuja kuishia hapa. We will be coming back to all the schools within Kigogi ward to make sure all the girls are secured during their menstrual periods. Asante. Konyingo na lakini bado nko ringide kirogo kyo ekeke kya Kyobo MCA Kigogi ward 2027. Sana asiri tukolia ntono mwako monene oche ward ya Nyakegogi ocha kushirikiana yo muito yokubolie kirogo kyo MCA yokore nga mongina wetuacha gabna team mongina kwa support ase skuru ya Nyamukenye wetuacha ga kokonya bana baito balisa matuka ali abara mabe kocha koba sanitary towels enere nchere yemo ebyongozi beto bente ko chamo bide tamagande kamnaya kubwata bana aba korokinga no bagandetia maya ekerno matuka ali babwata mabe wa connection nga bachire skuru mbakoli skuru so torega bana timongina tomo support kapisa baka tolenga guchimutuanga mangandira ko bare se wodi ito biaona sana samarita just fagwaro Leon. Timongina togandira tegenteke tocha wete wodi ngima skuru cheto chonspi weta torega tonyare ko support abana baito au bare mona banyaruka bali babwate mechane samatuka aliabo bakonyara ko bangamba ko chiskuru bali ya bako mise binte bingese skuru so enchireye to weta chiwodi chonspi to basire kere skuru Leon. Nchenya ribo igondo yo Isaka rere twacha asoko support omwana ominto mongina ase program ya chagete yo koruti sanitary towels ase chiskuru cheito chia Kigogi ward nande a program is one of the programs chiko chikokonya abana baito kiagera rero baiboli baite babwato bokongo bonene baiboli mbali konyara wa afford evinte ebi no bikorokana ngebirebike igo mweshimiwa kongole sana nande ngogote ingagenderera ase chiskuru chinde nabo guturangiri tukubwatesie ekiagere program yenengiyere biamono samarita ngoro kudalmas mukwa korwa Kigogi ward omusari wongokoro na inje nachirerero ko omwana minte support na inje ninde ino MCA wa Kigogi ward batina teba twensi totene ine tokonya abantu baitongose that's why na inje natene namuno omwana omwabo gocha ko support na ande tosukia mangana ya motu to make sure na abana baito bakonyekire bari skuru mbago chandeka mbago isumboka nkonya korutora obokonyi boke bokuburitora nyare munabasai nande ngotema turi goshimotu to work together tokore egento kire kiamana ase community yaito ato isinje nabaga nimbia mona asaba ikabons nande togani to supportani koendra asante Asamarita ngoro kutoni gosisa Ondieki. Mimi ni mzaliwa kutoka Kisii County and a youth president ebate kurunga UPPC litukolia lero lyabere litukoligia sana chiskuru cha twaliganiriga iga aso kuja kusupportia omwana ominto kurunga na team mongina uyo kurase ward ya Kigogi uyo chakire kurwe donation ase chiskuru asabana babake ba bwato bolemeru boko asamangana ya ndabo ngotebi abantu baminto tyatubwaterane ase donation yo musubati yo minta chakere okoro mushimiwa mongina agendre gotasa gutiga chi ward Jones yani chi polling station Jones picha ke ward ne chi skuru Jones chiroro mbia mono tim mongina se gasi wakorengia na ende nkwerenlia baishimiwa ba mwa mongine support no mushimiwa Jasba korubas chache no monto mbia na mushimiwa
nyari bokoru sameta mokwerero gasi mwakode ne gasiengia tiga bana baito ba feelinga na barubumba inyoire ase amangana bunaya mbia mono naende nainwa abantu ba media sogoto ikange koligereria nga kibinyoro bito bigendrete naende ngasikia kolekana abageni bali mwa tara gocha school waiga ngo bakira ngambia mono mokwena mwirane bia mono Samaria tankoro kwa Paris kwamboka Masimba ikenyoreke kyanya mukenya iganse ito anombia iro iskure no nsomete seito nsamoino nariganiri timu mongina gaiga karibu nande nakwariganiri na inkarugoro naro karibu tubwaterane Kigogi Ward turachenjia okoboko turabeka omongina abagena nabantu babwata amabira bagokonya naboniga roreki akorire gaiga nyasago seseni pake engorio etebe paketebe timu mongina paketebe no tere pamoja. Asante. Siku ya leo tumekuja hapa kwa hii shule kwa ajili ya kusupport watoto wadogo, kwa support kwa sanitary pads through initiative ya Mheshimiwa Mongina, and then tunashukuru sana kwa shule kwanza kwa kutupokea na kutupea opportunity through Mheshimiwa hapa kusupport hawa watoto, and we appreciate so much that to involve pia to give back to the society, which is a very good initiative, and we really appreciate. Sisi kama wasanii pia as much as tutakuwa na support watoto, sisi tutakuwa nyuma yako each and every time, so tunashukuru sana kwa siku ya leo.